ngaphansi ukuze kungabi khona umuntu onokwazi ukuzithethelela phambi kwenkosi. Othixo basemhlabeni bayadlula, amathemba omhlaba ayadlula, amagugu alelizwe ayadlula, kodwa wena usalaphi egameni mangabe zonke izinto zomhlaba seziphelile nothixo bomhlaba sebegugukele kuthixo wenyaniso, wena uyobuphi? Uyobuphi wena? Nangabe sewufika kula muntu wenjani athi hayi mama ndifeyisifika sidlula ndiyamkela uyesu andisayenzi nathi kusikube ndiyenza ndiyamkela uyesu ucela udlule okhangela kwenye indawo egameni likajesu Kristu. Nanamhlanje uyesu usenamandla okuyiwenza impilo yakho. Nanamhlanje uyesu usenamandla okukuhlangula. Nanamhlanje uyesu usenamandla egameni likayesu waseNazaretha usenamandla okuyiwenza impilo yakho. Lixesha ngoku elokuba abantu bathazane ngoyesu. It's time to tell people about Jesus. Lixesha lokumelela abantu ngoyesu. Sidlule kubapheleleni sibamkelise uyesu. Sidlule kubamkeliseni abantu baphile, abantu bahlanguleke, abantu bancedakale, abantu bethuleke imithwalo egameni likayesu waseNazaretha. Imithwalo yethulwa kuye ngoba uyithathile ingakanani kuye mnyaka babi yethulwa egameni likajesu waseNazaretha. Uyasekhona amandla okuyihlangula impilo egameni likayesu. Uyasekhona amandla egameni ukankosi uyathanda. I'm not on the line. I'm not on the line. You can ask people who's the last one. egameni lenkosi Yesu. Nanamhlanje kuloqhenqe yakho angakuncedi uNkulunkulu egameni likaYesu. Kulonto ukukhohlileyo angakuncedi Yesu, angakunceda mama Yesu, angakunceda tata Yesu, angakunceda Yesu egameni likaJesu. Ngoba kusiza ukuthi singanithazeli ngoYesu. Ngoba ilebheke ekhaya wahlukaniswe nezono ungafuthi yonke into. Ngoba sesiyofika esixabe phambi kwethu uthixo angakwazi ukuva. Athulisa indlebe yakhe ayinzima ukuba ingene. Athi kodwa ubugwenxa bethu obunehlukanisayo nothixo wethu. Athi sizono zethu